أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Geli temaşavanın heja bi qedr û qîmet. Xwedayê Teala ji we razî be. Xwedayê Teala huzûrê tê xe mala we, bereketê tê xe perê we, sıhetê tê xe canê we. Li ahiretê Xwedayê Teala ve têke cennetê, li cennetê jî ve têke cinarê Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam. Geri temaşavana Hatem-i Tahi di camêriyê da bê hed û bê hîsab camêr biye. Ji xwe re ehd kiriye gotiye ki insanê ku were mala min namûs xaric wekî dinê serê min jî bixwaz ez serê xwe bidim. Gerek ji mala min vala neçe. Yani tiştê ku were bixwaze ku bive imkan hebe gerek kesinlikle vala neçe. Çi dibe biraber. İca mala wiya mêvana jî heye, mala wiya xwarinê jî heye, xerîbtin, li wirê xwarina xwe dixwin, li wirê razin, eger rokê diro werhasî û diçin û tên biviya wê xulamî wê hene, êk xwarinê çê dikin hene vesayre. İca dibe mulûkê Yemenê jê aciz e. Çima ku viya weka camêr e filan jê aciz e. Acizî dike. Hana ne ki insanê me îro jî jeneke aciz te dibe çima acizê Qur'an dibe nizam ma jê aciz. Jê aciz e. Nêertiya wî dike. İca qîzeka mulûkê Yemenê heye. Wextê wê zawacê tê malum e diçin dixwazin kî diçe dixwaze dibe wele qelenê qîza min giran e eger ku karibin bidin ser çewûn nikaribin dibe qelenê wê çê dibe qelenê wê serê Hatem e kî ji we ji min re serê Hatem bîne kî dibe bira feqîr zengîn ez jî qîza xwe bidim kurê. Hêka Hatem mervekî ew jî milûk e û xulamî wê hene weka ku bêjin êk dora wî muhafizî wê hene vesaire kî kara xwe bigîne Hatem. Diçin keçikê dixwazin dibe wele qelenê wê serê Hatem e kun serê Hatem jêkin ji min re bîn ez ê keçika bidim. Sekinin. Xortekî heye ew ji dilî pir ketiye wê keçikê û di heyala wî de ew keçik heye dibe ez gere wê keçikê ez pê ra bizewicim. Ji xwe re xeber dide dibe ana zerin ba mala milûk ez ê bêjim hatime qîza te dixwazim ew ji min re bêje ki qelenê qîza min bekî te bihîst be ku te bihîst be te nebihîst be aha ez te re bêjim qelenê qîza min serê Hatem e ku dikaribî serê Hatem ji min re bînî tamam ez keça xwe bidim te ku tu nikaribî bira ku rê xwe re dibe ez îca re bêjim ho serê Hatem hûne tiştekî ez ê serê Hatem bî. Ji xwe re li malê wisa xeberdan çê dike û vî xortê hanêkayî lê dixe diçe ba mala bavê keçikê milûkê Yemenê. Selamun aleyküm aleykümselam. Neyse usulê de dibe wele ez hatime keçika te ji xwe re bixwazim ku emrê Xweda bi hedîsa Resulullah filan. Milûk jer dibe xortê delal bekî te bihîst dibe ku te bihîst dibe ji xwe te bihîstiye qelenê keçika min ku çi ye. Îca ku te nebihîstiye ez te re bêjim dibe qelenê keçika min kî dibe bira ve zengîn feqîr mir feq nake kî serê Hatem ji min re bîne ez ê qîza xwe bidim. İca ku dikaribî serê Hatem ji min re bînî ez nêertiya Hatem dikim ji Hatem asim here serî ji min re bîne keçika min ji te re. Ev ya dibe qelen ev e dibe wê ser serê min ser çavê min dibe serê Hatem hûne tişkîdinê dibe ez mêrvekî peylawanim ez ê anarim ez ê serê Hatem bîn. Dibe te serê Hatem anî keçik ji atê. Neyse hatta ew ti kesî negot ez ê serê Hatem bînim ji milûk re jî dibe miraq wela mêrik lê wî xortê anê lê dixe diçe rokê diro eger heftekî çê evana ji miraqê de dibe hecivayê were nê tabi vê çeba mala Hatem çeba mala Hatem di sêro dimîne nanê xwe dixwe ava xwe dixwe radizê filan hinek mêvanî wî tên hinek diçin weka otelê û aşxaneyê mesela hani
Fiyatı yola bir avana kes mi ne pırsa takhire tatil çi tahri çi şkurti çi kuri ev سر شبق نان خود خو دشبه حاتم دبي إشم حاتم هاد ولا حاتم هاد شبه حاتم دبي يا حاتم دبي يا ملوكي من دبي ولا زيرو أجر شار وجا بنجرة الفرم قش تنا برسيد نابجي كا تخير تعطي تشي كوري حلقة جامعات الدنيا بلا بيه إجاب قرآن إيش كم كتي عادته يا ملوك ملوك دبي خورته درا بني وقت دبي شار بنجرة الفرم وقت دبيني هناكتين هناك دتشين ونانه وانت بروان رازانه وان اجا مادم که ایشه تهیه دیجا که ایشه کرم که بیجا که بمبو سرسری مثل چم که بمن نبو خورت دلکا جا ام چاپ که وها دبی تابی وی گنجانی عیبت که بیجا سری حتم به سری ته دبی بیجا وی عیبت که دبی خورت دلال بیجا دردکی تهیه اجمرا بیجا دبی ولا حال مسئله اوه او کچکان نهارته يعني تناناري أو شعاسة أو بي أو خده مجي شيء خاصية قلت قال النبي سري حاتمه أجي حاتمه باته كاتش دبي أنا أفا دبي وي دبي أفرح حاتمه تدبي دبي سري من بقربان من عهد كده قلت إنساني ورا مالا من تشك بمن بفا كسين لك لجرا فالا نتشة إجا سري من سر تعبان قاضي خلام كت كتبه حسب ميوان درخن حسب ميوان دردخن حاتم جبرا درته دربا دبي كندر كي بين يعني قتك كي بينن قتك حيوانات خن سر حيوانوي قتك يشتينن حاتم قتك دخستي خو او سري بنك سري كندر ده وي گنجاني دب اشته تسري مت خوازي اشته منو گودي مت تف بدون برك اچ بدن ته ايدي مشرجت كي مداوج منغني ايش تجوي نكتي من عاد كذي مقولتي إيش كمم بيه إنسان يقول مالا مقرأ والا نتشة مادام تعطي فيها سر شعبارة كرم كم بكشينه هذا حاشا وكا كري وكا كوش كذي دوت ورم في هذا بحيرة وانا بفلان دبي أين هذا في أواي ورم دبي نيجي في هذا بحيرة أزرجات كملوك من مملكات كيوان دورة قنم بابرا الأسبس ورن نيجي دشين حتى نيجي موقعي وان حتى دبي أجرت من في أواي بفي تم في أواي نبي تشرف كشتر نامي ندبي تم في أواي بفي مركز زانا نه حاتم هم قرال بيه مزم بيه ملوك بيه زانا بيه جي خندوان بيه دبي تم في أواي بفي وشرف بكجته بكتشكب دنته نيسه في خورت دلا سر پشتا اسبه ورات که کندر و حاتم جي كندر ستيوي ده ودكشينن افانا جي سر قصرين اوج ملوكه ياود بي خورت انه گود سر حاتم بينم اني نين دنيره واهن که جور یک جور داته وقت شکل دوه نيز دنير ولا او خورته و حاتم بنك ستيوي ده پاشای جي زانا خندوانه جخلا مردبه دا رابن دبي والله في حكمي نه حكمي في جنجي دبي في جنجي زيدك او بك دبي افيا دبي مزنايه حاتم دبي مزنايه حاتم دبي حاتم جمع مسر حيره دبي قرام قبول بك حاتم بجامعيه خوش بانسان دبي اجي عاجز بم قسخان مش دبي عاجز بم اجي عاجز بم تبد چن پیشاوان هفدو حمز كن فلان كن بوي مناسبه حاتم جي وي ملوكي جي بحاتم لفته حاتم دبي ولا من عفو بك اب مزناي آت ازان في گنجين كراوات في اوا بينه اب مزناي آت تب جامعية خوب انسانيتيا خو تب هر تشتي تجمع مسري او كچكا مجي گيش في خورته هانه و مادام که سوز خواني جي تجي اني جي يا حاتم تجي بي شهاده نکاح كچكا من ور حاصل حاتم جبه شهاده نکاح او كچكي لوي خورته نکاح ماردك اجال گوری ته گوتنه دهب انسان آگری جهنمه دانه یک نوشیروان یک جاف حاتم یک آنها من مسئله که وجوارا گو ده صندوق دانه او ناشوتن چکی دری کی جد جنت ده هیه دری جامع رایه جامع دوی دری داد چون جنت ایجا حاتم جبر ایمان نانیه ناچه جنتی اما جنت داجی خدا تعالی وی ناشوتینه حقا جامع بیه اون تبمینن دخیل و خوشیدا اون تمام امانتی خدا